Thereponi phai inkoira phorni lakha inkoira trok Duarbaguri constituency ke parlo Deithorang kangpi song phwa song do anchingrum si ningduk chipaklang dunsi Deithor police station along an isi memorandum alo pipajir dam Lason si patumi ningvia jo por phai trok sira chiti ma por malom kupi koson penoni boka ghat pen kakojan amithang hem ka chiwang unahut amithang gari along mat pang thek thetum apran armudun dela jok raratum manghu prongson si dolo Lasolong ahoka kang cyclong Japan piniarni Bukaghat police station along an ongdung arartum kachesong padudamlo Lasolong Bukaghat police atumpen kumaratum si lason ki klema nitum ke pathi vekabang phaphan ritarli pon vekji pusi lamthei si chechak ponlo Lason thak si Deithorang kang pi song phwa song doan Deithor KSU head branch number in koiratrok Duarbaguri BJP mandal committee Deithor KSA head branch number in koiratrok Duarbaguri BJYM lapen Deithor United Women Society tum chingrum si Karbiang long athana Deithor police station along an isi nang cherap dun vek nang ji polo memorandum Deithor police station OC aphan pipajir dampen Deithor police station OC tame karitang robel rong hang ki phonang kokalong un anpen nang cherap chitu dun popusi lamthi chepaklang dun lo Student Association Deithor United Women Society 26 Duarbaguri BJP mandal committee আৰু 26 Duarbaguri BJYM কমিটি তৰফৰ পৰা এখন মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছে আৰু উক্ত মেমৰেণ্ডামখন আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যাতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগন্তুক কাৰ্যখিনি সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে যেহেতু ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো আমাৰ গোলাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত এতিয়া বোকাখাট থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তাত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই এখন মেমৰেণ্ডাম যেহেতু আমাৰ এসপি সাৰলৈকে লিখিছে এখন আমাৰ এসপি সাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব Pon atheke pini ang isi ang kleng isi ke dopen bang palang rop un ede je phansi nile tumpini women Deithor women United society atumpen pini le tumning du kachipaklang dun kele hello pini la puchot kali sitame mo phile tum phans tami la pusona palang rop un ede je phan ile tum chisong pang tang lo na la pen ile tum la bang so akachesong alo ile tum la bang so ang thek la bang so apran ki ended abang phu alang le tum phans tami long le tik bang ke ile tum la bang so me justice itum iripon vedanang pol News report Karbing Long Live